Put your flags up in the sky, and wave them side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one. Prvih 15 minut smo imeli vse v svojih nogah. Nismo stopili zraven igralca, naštimo si udaril, je šla je v gol. Potem pride tak trenutek, prije blackout in ne moreš več, ne gre ti noter, imaš priložnosti. Če ne daš, je pol tako, kakor je. Drug polčas, probavali smo, napadali smo z vseh strani, kakor se je le dal, trudili smo se, da bomo prišli do tega gola. Žoga ni šla not, kakor sem rekel, kako drugič. Kot sem že v napovedi dejal, da je prva tekma izmerno neke specifike. Ko se igrajo prijateljske tekme, so to prijateljske tekme, prve tekme za pike so nekaj drugega. Tako da mislim, da današnja tekma nismo bili pravi. V tekmo smo šli malo z rezervo, vendar je pa tudi vročina naredila svoje in na koncu lahko rečem, da je zaslužena zmaga Maribora.